Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntu of course ta ke vulavula psychology loyi nga ta ke ngulinka na gagasha na mina hlamala isiku kusuka na mina hlamala isiku kusuka guys because it 3 April I relive psychola na mina hlamala guys a ngeni ni to kohlo ku ndleka yini kwalawa sure on my la ku addressa swilo swa show ni la ku vulavula hi ti-gig i khale nga ni ba ti-hiti xa hleka dimbe xi fika ka right ya psychology i khale nga ni lahlela tishoto ta powerful blind but vanhu va ka Gaza leswi endlaku ti-gig swa ka Gaza loyi wa minomo ya madingu fanta lexiya rikhada leriya na lexi chomi ya kona lexi Omar Hlanguti afo swilo leswiya swo swi nga dlaya Gaza cause mi fike laha mi nyika lowa milomo ya madingu attention ivi kusuka kona lowa milomo ya madingu ku va yena loyi mi nga vulavuleni ha yena loyi yena lowa madingu lowa milomo ya madingu xihlangile milomo ya madingu ku loyi gagasho xexo delela hi xona lexi nga fika xi endlaku nqambi ta magaza ku va na ku avanyisa a xikarhi like me mina a xi ni buka a Pitori xi ni bukeka hi 1 and ni koxeta price ni vona hi pasi mara dzeniya because of tifene ta mina ni ya cinela 2.5 so vanhu vo tala when you go there va fika le va cinela 2.5 va fika le va cinela ti 2.5 so mina a ni yona type leyo ni nga famba ni ku ni le ku gigeni ni nga ni vula ti 2.5 atawe kasi ni gagasho wa kha ku wa tlhavela ko kha ku 2.5 na mkwani va tlhaveri ngopfu ni n'wi tlhavele ku va ku 2.5 na ko gwetani le ka section yena hi twa ku eriyeni na ha ri ngeza ni yingisela xikan'we na n'wina kwala na mi swo no ku hlavari the whole 2.5 mara I think mhaka leyi tshame hi vulavula I think swa ha fambalanile na mhaka leya i xa makhombo na is it Colby na Colby yo pfumela misava so why ta complain you understand I understand the 2.5 mara why ya pfumerini a fika a rini you understand xi simple ngopfu mhaka leswi swa tingegige luwa John va tshama ri ku lweni na gagasho wa John xa a ri loko ri mali yi ri ntsana se i pfumerini mara i la ku tlhela a lwa na the same individual so ni twa swi va swi ri unfair ka sayiti ra wona musayiki because you accepted the off ikhi swona ku yi ntsanana i ku i endlela defense so if you endlela defense why are you attacking him you understand so musayiko in as much amount you wrong na n'wina mi wrong n'wi mi nga wrong because ma accepting mi tlhe mi ya mara sweswo mi le ku n'wi attacking out of the blue sure ya minomo ya madingu hlangi lexiya xa minomo leyikulukumba na lexi xa chomi ya kona lexi xo Omar Hlanguti lexo tshama xi omile na hambi xi tlhela xi omile na hambi xi pfuka xi omile hi vona vafana lava nga fika va hayi hinkwenu a swi ta ku i mani ko ka na ma swi vona ku hi nge vulavuli hi nge vuli vito heyi but a swi ta ku i mani wo va u omile wa chomi ya gagasho we know it sure ona Gaza va fike va endla ku tinqambi ta machangani ti va separate tinqambi ta machangani ti sungula ku kumeka va ri na problem a swona sala na a swona sala ngomiyela kona tlhelo va sala wa mi i chava yini sa a hi swona na boss ni chawusa chumu ta ku yini phela swilo leswi nga n'wi tekeni i swilo swin'wana swi cinini ngopfu ka ku n'wina Matsonga problem ya n'wina a miehleketo ya n'wina ma programiwa that's the thing a mi koti ku vona titalenta ku ti le kwihi titalenta ta vanhu vo tala ti le ku lahlekeni because of xihlangi lexiya xa milomo ya madingu lexo invite vanhu hi ti 2.5 milomo ya madingu yani hala hi hlaseriweni gagasho la yi
nina Pitori ni ku hembeli xi hakele 2.5 na vona 2.5 ya kona no famba ni xicacacaca u xi nghenisela yona ihlangi lexiya a ni chavi ene a na mhaka na xona ene a na la nchumu ka xona loko o ze i vona sweya va sungula ku vulavula hi swilo swa so i to ku ni hetini xi xexo even though xo va na yini a ni naveli nchumu lexi from ihlangi lexiya na lexiya xin'wana xa chomi ya kona xo oma rihlanguti lexo tshama xi omini nkarhi hinkwawo hi vona vafana lava nga va nyika attention va fika va teka tinqambi ta le kaya va ti vuyisa ndhawu yin'we va sungula ku hlawulahlawula tinqambi ku na xin'wana xi nga humesa album xa MC lexiya xa MC that album is not qualifying ku xi nga performa no performa xexo but ku tekiwa gigi ku nyikiwa xona lexa MC lexa kulwana Chavisi MC ni humesa project zange na comment mina ni mo swa ku surrounded the influencers yes at kha temendela but project hayi lomu loko yingisa mga ma yingisa n'wina mi va fans ku hisa tera n'wina mina ndzana ku yingisa swi ni ku ndi hayi eku lwa nyimbe na gaza hinkwayo a ni swi voni ku hey hayi a va swi voni ni sure ku ma understand answer ya mina so ku lwa i project ya Chavisi MC yin'wana ya tinsimu ta thing leyi yona yi nga ku yi kha yi dume ngopfu it's one of the songs so yeah leswi yi chingaku hi swona i Psycho kwalaha and stuff like that yi vula the project ta Chavisi MC so swo boha Chavisi MC a invite-iwa a ni hi ti-brana i sekele yin'we so hey i sekele yin'we so ku hi yona Psycho yi ri ku hi yona project leti tona i yona yi nga yi humesa like ti va kha ti ri better than ta Chavisi MC koko a ni ku hi ti-album so khale yona yi gene ku humesa ti-album so a yi helela nkarhi leyiwa ya ti-meeting ni swin'wana loko ku yiwa tisingeli mos koko a ni na yona ti-account to tala lexi catalogue ya ko ni twa yi nga pakekangi kahle na n'wamavuyavuya but I think the recent one ku ri liya ya hololo mbatlo vatla hololo and stuff like koko a ni catalogue ya ko a yi tshamangi kahle ngopfu ya Psycho lo or yi va yi kha yi wela ya yo veri monate o batla hololo and stuff like that track ya liya yi loko tirheni kahle 87 views in 3 weeks it's bad yi loko tirheni kahle yona it's a good track but a yi loko tirheni I posting ngopfu I don't know why people are not streaming sure Psycho lexa MC that album is not qualifying ku xi nga performa no performa xexo but ku tekiwa gigi ku nyikiwa xona lexa MC lexa khadi leya jujuba that's when I'm byela ku gasa ma ta tshama kha mfela that's when ngong Matsonga na le ka TV a yi kona because of a yi rhandani all the time it's America ka thaka all the time vulavula thaka leswi mi swi kotaku i ku sapotaja ntsena ku sapota titalenta ta hala ka n'wina a mi swi koti lexiya xa munomo wa madingu hi xona xi nga endla ku tinqambi ta ka Gaza ti va separate tinqambi ta ka Gaza ti tshame ro rilari vanhu vo tala loko cinaka lexiya xa munomo ya madingu va cinela ti 2.5 mina na hambi mi cina leyi a ni naveli no navela cause mali ya xona yi na matihlo ku nyikiwa vo mani mali ya serious so guys na va lava rilelaku tigigi ta ka Gaza swilo swa ka Gaza ma ta swi rilela but cause swilo swa ka Gaza loko ku ri genge leyi se yi mi khome xikungu yi nge he mi nyiki tigigi vhele yi nge he mi nyiki xikomba ku se yi mi khome xikungu ene xikungu leswi va nga mi khoma swona but lexa munomo ya madingu is the one na lowo oma rihlanguti lowo tshama omini na loko a tlhela omini hi swona genge yaleyo mazwisi just look at album ya lexiya xa MC xo lexiya xa MC lexiya i yini swilo leswi swi yimbelelaka laha is it deserve what deserve munhu luwa ku a nga nyikiwa tigigi mara cause of tigigi ta ka Gaza i swi endliwa hi genge ende genge ya kona yi kumeka yona yi kha yi sapotana yi nyiketana tigigi vanhu lava nga na talenta lava nga ka music serious a va tikumi tigigi mara mi teka gigi mi nyika leyi xa MC mi nhlomole nga lowu nga ni xivona na le stagini kha xi cina hi laha ni nga swi vona ku himpela South Africa yi corrupt and can stop corruption leyi nga South Africa even a day
so mina lexi ni mi byelaka xona guys lexiya xa minomo ya madingu ya lamula leyo yo kukumuka xo xexiya mina ndi xapo ni yini ya cina ka yi 1 lexi ni gaya 2.5 a ni tshama futhi ni famba ni xi fonela ni ku yi that boy yena a nga onha Gaza mara nkarhi wa yena wu ta fika soon nkarhi wa yena wu ta lenda soon xin'wana na xin'wana xi na nkarhi xi move nkarhi so use your time if you are i xikarhani xa wena xi tirhisi i abuse vanhu the way i nga ku abuseni kona you make money hi vanhu i teka vanhu i va nyiketa 2.5 teka vanhu i va nyiketa 3000 swi koho gengegenge leyi nga fashionini leyo laha ngo ku cina yi nyikiwa ti 1.5 na ti-rider and then that's it so mina a ni voni xilo lexi ni chavisaka kumbexani xilo lexi xi atshakaka because mali leyi fanele lexi xa madingu xi sungula xi ku langutisa a xikandeni ku who are you a xi yi talenta and hi xona xi onhaka Gaza but you allowed him a kumeka kha onhetela Gaza hi ndlela yeleyo so na lexi oma rihlanguti na lexiya xin'wana lexiya xa nhloko ya jujubani lexi humesa na tinghoma swo swi nga twali miheto mi ya support Magaza le kaya titalenta to tala ta ha to lahleka hayi mi twa misayiko but ni twa swi nga make sense ku va mi kha mi kumeka mi ri karhi mi hlasela Chavi CMC Chavi CMC ya artist vo n'wi tsakela Chavi CMC a ni voni lexi mi fike mi n'wi attack-a hi xona because even though maybe sweswi mi vulaka swona ku a nga kha a nga yimbeleli swona ku hi perspective ya n'wina vhele vanhu va kha va n'wi tsakela is an influencer munhu loyi a nga duma swinene by that hi vula yena hi vula ku loko ku ri u va a kha a ya ndhawini it means vanhu va nga kota ku ya laha va ku va ya vona because i na influence yo karhi so mhaka ya tigigi it's all about influence ngopfungopfu kahle na mhaka ya payment vhele it's all about influence munhu ka nkarhi walowo so Chavi CMC na like yo vhele i close na ti-influencers and at the same time i munhu loyi a nga na influence at the same time mi nga ma hleketa hambi Dr Dunisani Balo a yi tikuma tigigi nkarhi loyi kha yi dyiwa a swi tirhi wrong hayi tshama yi ri koka ti-event na ta ngagaxi ti-events tikulukumba hi vula leswi gigani a yi tikuma na tona lavi i timhaka ta influence sweswiya a yi ri ku trend and summer so gig it's all about trends misayikolo swo ku n'wina mi le ku trendeni so na value ya n'wina yi le hansi swinene because ku hi n'wina phela i munhu nkulukumba ngopfu ku hi le ka music lero swo ka mi fike mi va mi ri henhla swinene sweswi lero mi fike mi va mi ri henhla swinene ku ya hi brand ya n'wina wu vula ku hi level so a yi tshama yi ri ka ti-events wo vula ku hi level yan'wana mi fike mi va mi ri henhla ngo so maybe ngo somehow mi onheterini mi hi setela ti-bridge kwaleni vo dokodela Joe mi onhetela brand mi ya onhela ka hosi ngomezi the post mi kuma ku a ma ha ri na that backup support so swo kahle mi fike mi build up brand unfortunately and se mi kuma ku se maswona ku se swi hetela swi tikinyana ku se music wangu se mi le wo vula ku se mi wela ka vu legend sort of if you understand what I'm trying to say so swa tikanyana ku mi nga tlhela mi kuma se mi fike mi build up brand eka yo age at the moment ma yi kuma yana mhaka leyi so hey a redze misayiko a yi nge n'wi blame ku va a bukiwa Chavi CMC va vona a na influence yo karhi ku ya hi vona even though a dyoha ku hi leswi ngo mi vulaka swona and stuff like that sure so lava nga onha Gaza yi onhake ka leyi xa minomo ya madingu mi nyika ngo attention yini xikixiya and ti-artist to tala when you go there mi cinela 2.5 I was there man na proof of payment ya xilexiya xa minomo ya madingu I have got it ni nga yi posta na la ka Facebook and Zeniada is cause of defending the mina a ti rila ni ku no let me go and participate xixexo ni tseni dya kwale xi hela kwale because it's a small man 2.5 on my side so guys zamani nyana ku tlhogomela titalenta ta n'wina leti mi nga ku tikumeni kaya ku na vana vantshwa lava nga fikeni hi switayele swa vona va sapoteni from inside the heart mi va sapota mi va nyiketa power ku va ya mahlweni mina ka layini ya n'wina ya xichangani album mi ta humesa but I'm not looking for kids I'm just ku ni endlela titalent ni endlela tifene ta mina not ku it's like kumbexani
music is very important on my side. On my side and team music me. I need the music. Naskota ku ti hustlela mina myself. Ni va na mali mina self. Ni xava na timovha mina self. So guys, please tamanyana ku tekela vanhu lava nga na ti talenta enhlokweni. Me avoida ku nghena ka swilo ka swi nga twisiseki. Mina I was shocked loko ni vona lexi xa nhloko ya Jujubane xi ka xi performa tingoma to ka ti nga khomani, tingoma to ka ti nga make na science, tingoma to pfumala na message. But you give him gig because it's brother n'wina. Cincenini la hinkwako na swilo xi nga no humesa kha xi yimbelela swo penga mi ta xi ngeta gig cause ani is brother n'wina. So you can't work like that. That's when ku Matsonga hi ta tshama ri ndhaku cause mi bari. A lot of you mi stupid. I don't care. Mi bari too much. And let's not gig. To be honest, she's not gig na the gig mkhulu loko ri bafana lava se va mplage ku fana mina ba ta mtekela ngati ne helele sha kasi i video call ta yini ani ni wa vona location ya mina yi ri ni le kaya ni le kaya munhu lava ku ni video call la ku ni video why la ku tshama gadini nga ku ri cece la ku mama hayi man munhu nkulukumba kam nga tini ihlang munhu nkulukumba i nga tini ihlang in video call la ku swi ta ndla i lava yini hayi i tshama swin'we kwalano masiku hinkwawo i pfuka tlhelo ka mina masiku hinkwawo ku na wun'wanyana loko ni ya vona nyana maxaka ma mina ni nga kuma nkarhi nyana i lava nga lava ku ni karhata moyeni nga lavi ku ni karhata moyeni a ni i lo sale tshameli kwalano why nga ya vona maxaka ma wena na wena a wu na le kaya i no le kaya mina u hlamula why we i sale tshameli kwalano u nga lavi ku ni ta ku fonela loko ni kuma nkarhi sweswi ni na vanhu